Patumi Chitini Pai Krisiani Dokmoka Tourism Lodge IBS Simon KSA Howraghat Regional Committee Surini Rainkorai Kithom Lapen Surini Rainkora Pho Anikana Parmana Phan Kilang Pachuri Ponji Phan meiphu Arpu Lapen Kongchunbang Arpu Kilik Patopono KSA Central Committee Pen First Polling Officer Mohon Inti Kathar Second Polling Officer Rastrom Bay HRC CEC Teron Hanse CEC Orli Rongpia Tumpen Langchari Ponsi Ada Por Bhai Keba Por Molompen KSA Howraghat Regional Committee meiphu Lapen Kongchunbang Arpu Parman Kilik Wood Kijok Bangchen Pono Howraghat Regional Committee Kaparlopon Angkangalong Branch Trokebra Kithom Do Labang Solong Total Vote Parisira Plikebra Sirkepen Wood Kijok Pen Pol Parisira Thongkebra Troxy Lapen Anpol Krehini Wood Arni Dili Por Bhai Plia Porpen Lakha Ponsi meiphu Pen Kongchunbang Arpuang Thek Paklang Pono meiphu Arpualong Budho Terang Sirkep Kebra Pho Wood Chipalong Ponsi Chipahe Pono Robin Killing Thongkebra Si Wood Kelongdun Un Chorajok meiphu Arpualong Remdun Delo Kongchunbang Arpualong Govind Teron Millik Plikebra Sirkep Wood Chipalong Ponsi Kongchunbang Arpualong Chipahe Pono Phangson Teron Trokebra Sirkep Wood Lapen Bibison Bay Trokebra Sirkep Wood Ansi Chipalong Dun Unjolo Election First Polling Officer Mohon Inti Kathar CCVP Second Polling Officer Rastom Bay HRC Organic Secretary Member Teron Hanse CEC Finance Secretary Urli Rongpi Assistant Dayaram Tokbi Cleared Up Editor CEC Puloni Pen Mirjai Hanse Report Karbi Daily News Ini kilik pada ponlo, lasin nilitum apa? Nilitum lada nilipen long nilitum bang trok Central Committee penilitum pan, ada observer is first polling officer, second polling officer members nilitum pan piniladanan koilo, lasin nilitum sa ada porpai cap penilitum sa pinilabang so kilik ing samjin pen pacun ponlo, lasin Fransi ke ahin pen keman, Regional Committee, Howraghat Regional Committee Andarlong head branch, sub branch, Lapen unit atunsi ami bangken, tada ami thang ardi ke do nanti jo bono potalang litum, hanse ame litum Central Committee inten torolo. Asi insam jin pen kilik ponolong, non hajong se ami litum formally se ame nang litum panang pangdalo litum lada presiden along bangke bangheni kace anghoy kace presiden along kace dandu lage sir Robin Killing Lapen Sar Budho Terang Asi Sar Budho Terang si total apini polling total la bangke ni 137 lasi 137 along a poll pen a ballot paper pen 95 award Sar Budho Terang long sing Lapen Kongchunbang along bange thong kacedandu la bangke bibison B hari bibison B ke hai hari Hangson Teron ke hai Lapen Govind Millik ke hai asi phala total awards 137 pen Govind Millik ke hai 49 awards chepalong pensi alangli Kongchunbang atuse melangli chepai ponlo asalangli tumhanon kang pinikilik kang waipon lage 2023 pen 25 ningkan hinia farman selangli tum insam jin khei longri Lapen ladak ahin ajada ki sungsa melangli tum sila Howraghat Regional Committee ang kang longgalang litum si arja ponti pola si Central Committee pen itum claim rapet pola si pini alang litum pen itum ahir juya dolo asi pini labang so kilik insam jin pen Paan sini tumpen pacun kamu. Ili kalong, ili panong dung, wood pen ang pakai hekapot. Tentu kawe, branch, sub branch, sampai regional committee ng pemda pemda dapat akorte tumang sampai ili kompen. Suruh baca lo, rasi nili aprang ke dingkan ini nili Kongchunbang, bukan lo nonton Budho, Presiden lo nili thang, branch satu nang pahay polo. Nasidong mga nili aprang si highlight pen. Kengkam macam jauh cengnya pakai ceng si, keklam pun dia pakai division apa thang. Litum ro kecali nahi
Uson ta sili tung pa prang nai mala so puthak dei koni Lapen adung thu bangke litu longle injalai ko je puthak athiri tum Howraghat regional committee angkang same penaan litum along kami kici aso tu non tribal tum litum tribal along le penaan alang litum jojo dan puthak monai dong sala so puthak ta litum song ko je phak litum abang so mane election kilik seperti tu dia prang ko tami alabang so keman du non bangke ini nili labang so Howraghat regional kilong meiphu punang pahai lo labang so nili leadership abut tame di messenger pan nanti body ponji tu sendiri tak tahu apa rata pantai itu semedeng